Najprije bih zamolio koordinatora za ove akcije da nam kaže nekoliko reči o čemu se to ovdje danas radi i što smo se mi okupili. U okviru programa profesionalne orijentacije 3 škole opštine Kuršumlija, osnovna škola Mile Zaki, Drinka Pavlović i Podejuška Kosta Vojinović, dogovorili su se da organizuju likovnu izložbu na temu zanimanja budućnosti. Radovi su radili učenici od 5. do 8. razreda, sve 3 škole, i ovo je najbolje što su profesori likovnog odabrali, a čula sam da će u okviru ove izložbe biti proglašena i 3 najbolja rada, najuspešnija na nivou opštine. Cijele nedelje i akcije na nivou humanitarne čestitke. Nas je ovo A recimo, Berašima Prohodili su uzeli klub za nekako. Ja sam na primjer samo zajedno